bimeze bite? Bakunzi budusizoni tw'ubwenge abagira amarira hafi nimuzayireba. Osa rica, Umay Caray. Umay Caray ni umuherwe akazi ni icyamamare. Y está llena de ricos. Aba mu nzu nziza. La hermosa mujer se casó con Iyo abyutse mu gitondo bafite abantu baza kwita ku bwiza bwe bamukoraho. Cállate por favor. Gabanya amagambo ntumbwire iby'iyo nzoka. Hari uwinjiye. Pagar una escuela tan ngiye kugushingira umusaza aduha amafaranga wa mwana ugabanya ubugoryi. Nta mafaranga ngushingira umukobwa wanjye. Zagiye gushingira umwana dore ngo nyina umwana aramwica. Yamushombye icyuma. Muze icyo yakoze. Yaje gufungira umwana mu buvumo. Bimeze bite? Wabonye filime nyinshi. Umugore dore ngo baramufunga. Umwana bamufungiye mu buvumo. Mama wajya gereza. Katurore. Umwana w'umukobwa bamufungiye mu buvumo amaramo igihe kinini. Haremos a esa chica. Aragenda aba nk'igisimba. Turukuru leta yaje kumukurayo. Dore umwana w'umukobwa kubera kumara igihe kinini mu buvumo yarafungiranywe na se. Akiva mu bitaro yaje gutwarwa na private jet. Bimeze bite? Iyi season ni ukwiye kwicikwa. Filime y'umwaka. Umwana wavuye mu buvumo turaho bamuzanye. Umay Caray. Umay Caray ni tante wanjye. Tu propia hija desgraciado. Nuvuga ijambo ryo kunsuzugura ndasohoka ngenda. Una mujer. Ntago waje hano kugira ngo upfe gusubira yuko wiboneye. Umay Caray ni icyamamare. Umay Caray yakuntu myo bahitamo mujomba ibyuma. Mi madre. Gufata nka mama wanjye. Mi madre, verdad. Katururi. Le voy a entregar a mi hija. Ndashaka gusohoka gereza ngajya kureba umukobwa wanjye. No se puede vivir si no estás Katururi. Nakubwiye ngo amafilime yose wabonye aka gasizo ni ukwiye gacikwa. Ni ku gasomane-films.com. Wishyuye ibihumbi 7 byonyine ku kwezi n'ibihumbi 4 ku cyumweru buri munsi ukajya ureba agasobanuro ureba filime nshyashya mu bya. Aho waba uri hose ku isi uburyo bwo kwishyura buriho. No lo olvides. Katururi. Si dices otra palabra, puedes empezar a cavar tu propia tumba. Sibyo?